Myanmar buaina chu Asian tan ming chiat na nia tu man hne na an chan lo tur indona rampum sum don na le mi puite an chemek ti in East Timor president in a soi Myanmar ma politics buaina lian tak thleng me hi Asian tan ming chiat na ania tu ma in hne na an chan thei lo tur indona be mekin rampum sum don na le mi pui zong te tan chiat na sa ka thleng me ka ni ti in East Timor president George Ramos Horta chu na soi nimin me ni somthum khan Singapore rama nei mek sangrila dialogue a thuwa soina East Timor president hian he thu hi a soyani Asian in hlotlina tam tak nei ma se tundin hmuna Myanmar buaina hi chu an hlotlina ti chetu ming chen na lian takania tundin hmuna hian indona hmuna tu mai hne na changmel an pulo tina soi rampum puisum don na le mi pui zong ati chemek ni ani tina soi bok kumsang ni somni pakhat April thla khan Asian hroi tu te chuan Myanmar buaina chungchanga rong taka chen na ti to wat tur le pol sang te in kara in biak na tha kalpui turin 5-point consensus in remna thuthlung panga an lo siam to ni East Timor president Ramos Horta chuan he Asian thuthlung panga hi policy nge takani ti asoya mi puite chunga khongai na din hmun a that le theinan pol sang te chu hun khata thukhomin omsenei taka in biak na an nei anga ya ni tina soi Myanmar sipai te EAO hroi tu te le democracy du tu opposition chong te hi dokan phata an thukhom thiangem engma tiam lok le ruam manna lok lovin in mukhom thei se thang tina soyani hemi baga hian hetiang in biak na hi apuitlin theinan Southeast Asia biala tangin milang sar tak pakhatin kai soina ape theiang tina rota chu kai soi tu tur chu 4-star general emo sipai ho tu chol to ani theiang ti na soibel bok East Timor hi national unity government nena in potaka in bia anram chunga Myanmar sipai ho tu tela ka war crime thu boi sia lu pom tu ramani Myanmar sipai sarkar nena in lai china thalo tak nei mek Asian member ram ani bok Asian hroi tu tele Russia president in hukhom na tur samita minong hlai chu tel phal sak ani melo Asian hroi tu tele Russia president Vladimir Putin in mukhom na tur samita Myanmar sipai ho tu minong hlai chu tel phal ani arinom lo thu Philippines ram palai le sarkar ho tu te thu soi tarlan chu AP news agency chu na thedar June tha Russia rama nei tur Asian Russia commemorative samita hian Russia president Vladimir Putin le Asian member ram hroi tu te an tel dona Mase Myanmar sipai ho tu minong hlai ro chu tel phal sakani mel lo thu Philippines ram palai lian le sarkar ho tu te chuan an soyani Philippines Department of Foreign Affairs atanga ho tu lian Teresa Lazaro chuan Russia rama kazan khopuya Asian summit nei tur chungchanga Russia foreign minister Sergei Lavrov nen phone mangain biak na thu Twitter atar langani Manila khopuya Russian embassy thu chu atar lan danin June ni som pasari le ni som pariata in khoman nei main hengram pani minister te hian Asian le Russia in kar tang ruala thodun na ti zau thei dan tur chungchang an soi du na ni Kuminatana Asian chairman din Hmun chelmek tu Philippines president Ferdinand Marcos Jr. chu president Putin nen a nei tur samita hian atil ngei don ti sarkar ho tu pakhat chuan AP news agency hna anem nget nimasila Russian Ukraine aruna wanga dem na sang taklan tira shek na hial siam tu Singapore hroi tu te antel don emti chu langai chan me kania Myanmar sipai ho tu minong hlai ro chu Asian summit le in khom lian china tel la khapani thung tundin huna hian Myanmar chu Asian le Russia in lai chin na boipui tu ram ni meng ma se he in khoma hian Myanmar sipai ho tu chu tel phal ani mel lawani kumsang ni somni pakhata sipai thu nei na la ka ni nu khan Asian chuan rong taka chen na ti to wat theinan 5-point consensus in remna thuthlung panga manga mala turina phuta ma se Myanmar sipai te hian rong taka mi thale ngai sakte ti toble in biak na kong hon te chu an hlen chuak zo talo ani India sarkar in sipai thu nei na latu minong hlai India rama asom hi democracy ram puyom dan turani lo ti in Chin National Front thupuang tu salai thet ni chuna soi minong hlai hoba sipai ho tu te hi nimin me ni somthum khan India rama an lo thlengani Myanmar mi puite man le that mek tu sipai ho tu he tenga an ron som na chungchanga ngai dan an zo na chu salai then ni chuan hetiang hian a chang ani sipai fia kho tu angin nge alo hmuaram president angin nge alo pomdon ti chu kan thelo
se engang point muma se hei hi dikna nei lo sipai sarkar lem apom ti na ni hei hi democracy ram lian tak om dan tur ani lo ti chia soi thei ka nei sipai sarkar hian president u win min state councilor dong san su chi telin sarkar thu nei tu tele mi pui than palai te chu man kho min thu nei nan la hemin hu hian mi pui te beinan le indona dan bo chiat na le mishing chunga sual na rong tak chu tumlok sa nge in kumnga chuang an lo kalpui to ani hetiang indona dan bo chena kalpui mek tu sipai sarkar hian in thlan na lem manga thu nei na pum la in minong hnai chen president ming apu chhota ni chu wangin sipai sarkar hi thlop lo turin national unity government telin tual chung pasal tha pol te chuan thenom ram te le khovel huwa pol te hne na ngen na an siam rengani minong hlai owa sipai te hian mi pui te omna khuwa te school te dam do in te biakin te le ral tlan kem te chu thlona le ral thuam lian mangin an beina sa tial tela mi pui tha te chanmu malom lawa mi man te le ti luina manga sipai atana mi lak lu te an tina sa tial tela ni hemia wang hian Myanmar mi pui mak toi tam tak chu anin le lo suwa sanin an ral tlana nga ya nunna chan theina tan tran pui nam han mo thak takin an mamo ani ti in tual chung pasal tha te chu an soi committee representing pedang su hlut point sipai sarkar lem hi pompui lova democracy diktak le muanna thalel mm2 Myanmar mi pui te thlop theu turin khovel huwa pangin nan siam bok interparliamentary union point sipai sarkar hnuaya in thlan nain asiam parliament chu pom lovin Myanmar mi pui te palai diktak CRPH chu an la thlop rengani ti April tha khan thu an lo titluto ani Karen National Union Migdoway District Lermula Township Lerpado khwa om sipai kem chu Karen National Liberation Army Brigade 4 tangrual sipai ten lak an lak tumin kema sipai somriat chuang omte zinga an vai deuh thoin an tlan chiati KNLA Brigade 4 thudon nai na soi Kowloon ji kem hi me ni som pakwa atang khan lu chil chanania nimin pia me ni som ni pakwa khan lak pum hlum ni in ral thumeng mo za chu sakani ti an puang ani in beina thi le hliam om za chungchang zona chu KNLA Brigade 4 thudon na chuan thian om nola ma se tlan chi an tam zo kani sipai somriat chuang om zinga an vai deuh tho an tlan chi a ral thuam le ei tur tlema zongero kan la ni tina soi hekem hlothing takan lak thei hnuwa hian KNU Migdoway District Chairman le KNLA Brigade 4 Commander te chuan lom thu soi na le choi moina le kha an ti chuaka indona til pasal tha te tanpui tu te le tongtrai pui tu te hne na lom thu an soin choi moina an hlan ani Kowloon ji kholai le khochunga Christian biakin tanga kumsom ni chuang sipai an loin khorna kem chu KNU KNLA Brigade 4 Tactical Command Noya KNDO Battalion KNLA Battalion Brigade 4 Drone Team tele tual chung basal tha tangrual te ba ka mi pui te tangtlang in an la heng hi Migdoway District le Brigade 4 te chuan an choi moi ani sipai thu nei na le ne chena kal mang ti to ba Federal Union din le muanna ram siam thar le du tu thalai basal tha te in pek na chu zana chibai buk chungin thin chia ani thu an tar lang tel bok rual khai le in lung rual taka hne na an chan theina na kong sang sanga tran pui tu te indona tel an basal tha te himna na lo tong trai pui tu te le rilama thasui lo petu mi pui te hne na lom thu soin an choi moi thu an puang bok ani sipai sarkar hian tunhaya canon fodder strategy an ti mai ruam hanna an mangmeka hei mishing te chu mishing anga ngai tolova sa angmaya ngain silai mora thelu top mai hi ani indona thiamna engma nei lo mi pui te mangin human wave tactic man antuma indona tonsial ani ngai lo training chuak lim thalai te chu amatonga tirin melma te silai mu aral theinan athitur matonga tan an mang ralme kani ma se an sipai mo za thi rampum huap chuan mu kim a thei to lo ani chu wangin in beina Hmun then khata chuan an hlo tling ri ang dewa alan lain amalam an nor kala anunglam an tlom tiang devin an sipai kem te chu pakhat te te in an chan zui molmolani ti kan hmu theiang tunhaya pokum somni chuang loin khwarna tanin thari regiona Kowloon ji kem chu tual chung pasal tha tin an lak thu i hmu theiang Rakhine State in beina thir poin sipai sarkar ta hina za thak leya
tang mo ob in beina army sipai te an kal tlang thei lo wangin navy sipai te rin chanin kong thar siaran tuma maser kan army ten na satakin an lo beile ta wangin navy camp chunga an tlan lut lein an in veng le ri zo kani army navy air force atanga beijung poa an la tlang thei lo wangin an sipai reserve force te an ron lu angai hiala an in chan chena sa to hle ani Magu region nat I kan strategy pana chan motor be ani na le sagang region malu pana kal sipai chan pui tu motor te be ani na te hi thirila tual chung basal tha te hian sipai sarkar thunun na bial chung nge ya lutin bungra phurlu na kong chu ol sam takin an pot chat thei to ani indona logistic acha to chuan matonga sipai te chu wiril tram le ang mai ani to a ol sam taka nuai chimi thei ani to mai ani strategy tang pui thlir chuan sipai ho tu thar I nuo chu sagai nga atlu chi ani tina soi theang tual chung pasal tha ten kho pui chen khat an chu asan ria sipai sarkar te an ron in barlu thuk nuwa an vakap chata chu wangin tuna hian an nor na chu kir le in thei top chuin an in veng chho ta hle ani sipai zathum rual te meu po tual chung pasal tha ten kong laka an lo ka dar nuai an lo kap dar nuaya an chan chita mai khan khomwala anin dona theina ground combat capability atlang niam zia atilang chiang hle ani Asia khomwal puya ven himna in khom lian ber chu Singapore nei tanani Asia khomwal puya ven himna in khom lian ber nga ngai sangrila dialogue chu Singapore rama nei tan me kani me ni somni pakwa tanga ni somthum phat thlenga o tur he in khoma hian Asia bialaram tam takte chuan defense strategist thila an local puichin dan hlui kalsanin clear dan thar an ran hmang chodon ni in clear tu te chuan an ngai dan an soi kumtin sangrila in biak khom na a ngai pe mo ber thin chu super power America le China in nel na hian helai bialvel himna le in ven dana ingang ngong le har sana nge a thlen thei ti hi ani thina mase kuminai ro chuan Asia ram tam takte chuan khovel in lumlet dan thara America atanga ven himna in tiamna atlak niam thei awangin mani in ven him dan turan ngai tu na sat hlerin ani nithum chung o tur hein biak khom na hi Britain ram London khopuya International Institute for Strategic Studies in anbuat sai ania Asia khomwal pui chau ni lo khovel ram sang sanga tangin defense ministry te sipai ho tu tele security expert te an tel thin ani kumin in khoma hian ram somli palia tangin minister din Hmun chelmi somnga pali le sipai ho tulian somli pani an tel don ti IISS tu na tarlang sangrila in biak khom na ram sang in thuan soi ho te hi mitam tak ngai ven ron ani rualin ram mal palai in biak fal na le aru ka in biak na po om nual don ani kumin in biak khom na hian Iran in do na chungchang le Taiwan buaina te chu thu pui ngai pui mo ber ani mel hle khovel in lumle dan thar kara hian ram te deu le thil ti theina lai hol nei te chuan America nge China an tran don ti ain engtin nge heram lian pani te laka hian moi ta kan kho sak theyang ti an ngai pui mo zok ti politics clear tu te chuan an soi chuti rolin Southeast Asia ram then khate chun America sarkarin rin lok theilowa policy athak wal thin ain China sipai changna na sataka aron lian chho me khi an hlau thong zo kani thleng mo za liam ta chung khan helai biela America thi soi then khate chun America ral thuam chon ni lo ram dang te atang point ral thuam an label nuala he hian Asia khomwal pui ven himna kalpui dan ain thlak danglam me kani ti atilang chiang hle Philippines chuan India le Russia atangin missile te aleya Vietnam le Indonesia point tiang bok kalmang chu an ran mang ve mel an ran man ve mel ani leilama chuan Japan ram sipai chakna ti len thar le meglaya China ram chungchang po Singapore in khoma hian soi ho ani rinani Asia khomwal pui sipai thila amha soi tu America chu ai nuk dok chan ani chuan Japan in aron thak ang ti hi China hlau thon berani tharei lo te liam ta chung khan Japan chuan Asia ven himna lama ma soi chu achak le ti atilanga Japan siam ral thuam te po Asia ram then khat hne na sal theinan an policy te an siam rem mek bokani kumin sangrila in biak khom na hian ram tam zok chu in ven himna ta neng tin nge mani in nga chan theina an ti sa nang ti lama an ru a pen na sat mel hle ani Myanmar sipai te chuan Thailand ram ria tanin thari regiona mo taung khwa chu helpol kuta tangin an la le ti ni lai ni khan an soi mo taung khwa hian Thailand ne na anin sum don to na kongpui mo pakhat ania
official statistical an danin he khua trai trading post kaltlang hian kumsang ni somni pathum somni pali khan bungrua US dollar maktadwai somni paru point pasari manhu vel laglu ani kumsang ni som pathum mei tha khan theichin kai suai sarkar chuan tre thapatan alo hong to a ramri kaltlang hian Thailand atangin cement motorcycle le theilam laglu ani tlang pui thin nikum November tha khan kar ni chungin beina thlen nuwa sipai te kutatangin motang khua hi Karen National Union am wing chuan an la ani sipai te hian lak le tumin in beina po tumzan hi chuang a thleng mana anin beina KNU nam mi le sa somni pali vel an thinia soi ania sipai zinga pho thieng maza tanuma azat takero soilan anilo sipai ten motang khua an lak le ta ka wangin tanin thari motang kaltlangin Thailand le Myanmar chuan sumdon na po an kalpui le theidon ni in state media chuan atar lang ani Barmaram chung ni si in Chinese paisa liran mang China ram ribula Myanmar khopui sang a Burmese paisa chiat ain Chinese paisa wan man ani zokhi thilmak ani lo amairo chu heng ram risul khopui a hian a minglakin Burma sipai sarkar office le bank om ve awangin Burma paisa chiat man na om chang oma Burma paisa chele khun le a hlut na chu engemaw chen ala omani Three Brother Alliance 1027 operation om nuwa San state khochak lambiala Chinese tangka wan hlut na chu ama ain asang chowa Burma paisa chiat chu anram chunga nge hian nol titi in omta amang dut antlem ta le ani San state a hian Burma sarkar sipai nilo ram chunga nambil ral thom kengpol United World State Army le kokang helpol National Democratic Alliance Army te thunun na hnuaya ko puite hian Burma paisa chiat aya China paisa wan an mang to ti hi country at na arile to ani San state mar saklama kho pui then khat sini kunlong laukai le chin su ho a chengte chuan Chinese tangka wan an man thin hi tuna chuan ama ain an alwar to zok dai ani Myanmar San state a kokang army te hian heng kho pui te hi October ni somni pasari sang ni somni pathuma tangkhan Northern Three Brother Alliance Operation 1027 mangin alo thunun dai to ani hebial hi China sumdong le san nam sumdong te tamna ania abik taken ral thum kengpol Myanmar National Democratic Alliance Army thun na hnuaya om ania heng kho pui lian deuh sini kwanlung hopan le chinsu ho khuwa Chinese paisa hlir an mang to ani sumdong te soidanin kho pui chunga eitur dor thei dor restaurant le market ate chiatin paisa pek theini ma se chiat an man huna paisa no cha deuh le phek tam jok an phur angaya wangin wan hi leklam aul sam joka mitam tak chuan an man anga yani tuna chuan Chinese wan za hi chiat singruk sang ni man ani to a kumsang ni somni pakhata mi pui sarkar pai thlak ani ma khan Chinese wan za hi chiat sing ni aya tlem lo ani tual chung media then khat chuan sini a dor then khata thil zual tu le leidu tu te in kar buaina a chuak fowa Myanmaram chung ni ma se dor nei tu chuan chiata thil le chuan pom du lova chuai chuan wana le an phut zo kani sanram chunga chengten Burma paisa hlut na tlak niam zela wangin an paisa kol lai chiat mang hian nimina an thil le thei za chu an le thei lo chang atam tamaya chu wangin paisa hlut zong danglam velem lo Chinese paisa hlir an kol du to zo kani laukai khuwa hian nunphung le khosakdan po engkim China ne na in zom tlata China ne na in lai chin na hi aum na arei to hlea chu wangin Chinese paisa wan man hi hun rei tak chung chu thilom dan pa ngai ani to ani ti in an khomi pakhat chuan a soi lauka hi China ram ne na in ri na kho puyania tual chungmi tamzo khi han Chinese nampeng an ne wangin Chinese tong hi an mang na sa hle bok ani Chin state Falam township Hualngoram security tan marak na kalpui meka lai tui khwale ri khodar kho inkar kong chu hun tiam chunga paltang lo turin CDF Hualngoram war office chuan maini somni pakhat khan athu chu atarlang boruak ahim jok nam ti in lai tui le biri khodar inkar kong chu jingdar ruk atangin dar som thleng le chonhu dar nga atangin dar ko thleng chau kaltlang phal ani thuan soi hun tiam chung hian mishing motor le bike kaltlang phal ani lova security malak na zo felani huna pangai taka hon le ani don thu an tar lang ani chu wangin tual chung mi pui le nu le pa ten hun tiam chunga khar hun le hon hun ngai chang ram turin an nge nani thu chuanga zom lo le an nu le thil thleng chung changa mo phurna an lak don lo thu Hualngoram chuan an soi
Chin state chimlam ramri dep magu so khuwa Myanmar sipaya sangtel anin puwa sa Amerika kan palet township lama tu hnai khan operation nein an lu tran to thu siat ani Chin state le Rakhine tana Hmun rem chang tak paletua thunun an duwa wangin Chin state chimlama operation an nei mek thu siat ani Chin chimlam din Hmun chu Myanmar sipai te hian San state marlam le Chin state mar mi te an beidu wang ania abik takin magu region yo bial hi ania so township lama tun din Hmun hian Myanmar sipai sang ni velan lut to tuna hian so atangin kan palet lama an to lut le to so kan palet min dat matupi le paletu athlengin helai kong hi tun ma an lo zo to na ania Chin state chimlam le Rakhine state tana Hmun rem chang tak paletua an thunun du wangin Chin state chimlam hi operation an nei ti in kan soi thiang ti in CDM captain Zinyo chuan a soi Myanmar sipai te hian ral thuam keng revolution pol te che thatna Chin state chimlam an lu theina tan mei chomhala matang khan Chin le magu ramri de vela thlona in an bom na salea sipai thanem tak an da bel thu siat ani bok tundin hmuna hian tual chung indona ala omri lova englai poa in be na chuak thei din hmuna anom reng thu siat ani bok Chin state chimlama mindat madupi kan pelet le chiatwi khwate hi Chin brotherhood member CPU CPA ten thununin tual chung inopna an kalpui mek thu siat ani inka boina wanga kalimio lama raltlan falam khomi tele sarkar na thok chung ko then khatte chu falam pol pi terem ro na angin me ni somni tu khan motor somni velin falama an hole hlom thu siat ani me ni somni khan falama raltlan te an chen na mun ngaya an hole hloma tangen kong an zoa motor somni velan mang mieng za chiangi an ni ero chiang taka siat ani lo kesom pani nei lir thelian le kesom ni nei lir thelian le four lane karin an holom ti in falam khwa tual chumi bakhat chuan a soi heng ho kir te hi lir thelian ba ka baikin ahu hova in zui chhote po ing mazat anom thu siat ani Myanmar sipai te falam khwa an lak thakhat don vela athona tan an holom le thu siat ani ho kir le tur har sanat nei te chu falam pol pi ten ramdanga chin mi puite ne na tran puina an dir sakin an hole theina turin an roman sak thu siat ani atho khanna khan kalimiawa non CDM sarkar na thokte chu Myanmar sipai den April chonu lam khan falama an thon chho to ani heti an ho kir le na chungchanga school lu hun to wangte tundin le siam thana tura sen sawatam wangte le hole tura polo ten bitukan nei wangte in falama hori lo engi mazat an lo mani tuntuma hole zinga hian department officer te sarkar na thokte le an chungte ba ka anhai vaya omte an telnual thu siat ani Sakang region kalimio kho chunga Myanmar sipai tele atho puiten sipai tang turin kholaya thalai bi wakte anman dan arum sot le thu siat ani tunhai lokhan sipai tang lui turin anman de unwala tunma ain anche rum sot le khochen khata chuan sipai tang tur du khoban mulowa wangin kho chunga an muang anman top angania mani po khan cha khai phur thlona sipai ta turan phul an phurnual maya tunma ain anche dan ro thapso le ti in kalimia tual chung mi pakhat chuan a soi kalimia bok yok bu chho kong pui minchi hotel le Hmun dun lai vela Myanmar sipai le police te ba ka puso ti sipai ten sipai tang lui turin chai te an khoma sipai then khat po kho chung fangkualin thalai rual anman thu siat ani heng thalai rual anman te hi kalimia joint office an thon ngal thuaya chumia tangin sakan chi kho bul number 10 advanced military training school sipai training turtin anthon lea then khat chu reson phur thlona aom rem chan chuan khodanga anthon dai thu siat ani me ni somni le pakhat jingdar som pakhat vela tangkhan kalimio min chu hotel kota Myanmar sipai ten thlai rualan man khom nola wangin mi puiten heng Hmun vela kal film khurin kalimio base voice of kalei chuan atar langani tun hnuah hian sipai tang lui tura anman te hi poisa in an tlan chua thei tolova anman te ayo lu tir chawin an chua thu siat ani tuna chuan context officer po sum nei poin atlan chua thei tolo sum sen le mishing ayo ani chuan atlan chua thei ti in kalimia wa tual chungmi pakhat chuan a soi kalimio kho chunga sipai tang lui tura anman hluara wangin tual chungmi pui in ven film khur atul le thu
Kale Township People Strike Steering Committee chuan me ni thum khan hriat tirna a chua ani Network for Chin Community Development te chuan Chin State Sakang Region le Mizoram Aral Chanchin mi te tan an mo zual pui age of thilte an chom dol thu hriat ani heng an tran puina Hmun te chu Chin State Chimlam Kanpret Township a Hmun Pathum Madupi Township a Hmun Pathum Sakang Region Kalimio Township a Hmun Pahni Mizoram Aizola Hmun Pahni ale lungleya Hmun pakhat avain khosom pakhat aral tlante mi pui te tan bu fai tel chini le chise te an chom dol thu hriat ani hetia an tran pui hun chung hi me ni li atang khan an trana me ni som pasari thlengin ni som pali chung hun an man thu hriat ani Chin State a indona thleng mek chungchanga indona kalmang thlakin tektik sang sang mangin Myanmar sipai te ma chon ani don thu CNA information chel tu salai then ni chuna soi indona kan ti hi tlom chan le hlol thin naw ma se chu chu atop na ni mailo chu wangin kumnga chung che na te kan chu danin indona hi malak chunjom zel kan tumani ti na soi tlem lai kan Myanmar sipai ten strategy ti danglamin sipai le ral tuam chan hem tak mangin khothen khat thun ma se hei hi thil danglam takani san lova ke ni lampo hlo chamna tlem te chu kan nei mai thei ti na soi Myanmar sipai lam chuan an ti dan kalmang thla ken min be ma se ke ni lam chuan en thli thlai zelin strategy kan ti danglama chu wangin hmalam pana melma te ma chana tul ti in CN information chel tu slide then ni chuan people string media in akom na asoyani Chin State tonjang kho chung chu me ni som pasari chanhu khan Myanmar sipai ten thlona mangin an bom na sat le thu tual chung mi te hena tanga hriat ani me ni som pasari chanhu dar khal le ministry vel khan tadar o Air Force atanga thlok chuak Myanmar sipai in do thlona yak 130 chuan kalimiau thlo kanin chanhu dar khal le mini som pariat khan tonjang kho chung abomani hebena hian mishing thi le hliam tur ba ka chen na in chiat dan chiang taka hriat ani lova me ni som panga po khan Myanmar sipai ten lomjang khwa vai ni an bom bok ani tonjang khoi Myanmar sipai te Paul ten Hmun thuma an hual ben meka kongpeng vela mi pui sipai tangrual Paul ten an beru sina wangin in beina ala so sang zelani tulai hian lomjang le vial chian kho pul vela an in be meka thi le hliam tuar anom ve ve thu hriat ania thlona in an boma me ni sari chanhu khan kho chung an boma thi le hliam tuar anom lo chena in chia ero om ti in do lam ngai ven tu tual chung mi pakhat chuan a soi tonjang in beina Chinland Council le tangrual Paul zo army pakhat suan khup abo ranani Chin State chikha khua Myanmar sipai te in kulnari nom tak le an chet na Hmun chu Myanmar sipai te kuta an hlana check gate an siam thu hriat ani bokani February ni khat sang ni somni le pakhata sipai ten Aung San Suu Kyi sarkar an paithla ka tangin Myanmar hi indonaram ani toa kumnga liamta ma se remna ain thisen apunga ril trama zual even soidanin mi maktadoi thum point paruk anin le lo atangin an tlan chia mi maktadoi som paruk chuangin chomdolna an mamo me kani anjing anaw pang maktadoi nga an telbok sipai sarkar hian rampum za somli chi an thunun to abak chu ethnic arm organization le people defense force ten an thunun ani sovereignty kan lo meka kanram ripo adang lam mayang ti in think tank director ang thunin chuan a soi Rakhine State Arakan Army an chena me ni som pakwa khan Arakan Army ten kak phiwa sipai kem panni an lalea Minda Town Security Outpost le sikul sarkar sikul kem an lak rualin sipai som thum chuang ruang le silayan man me ni som ni le paruka AS sniper le in Brigadier General Komo yang an ka phlum boka kak phu hi China pipeline kalna le longchol na poimo ania wangin sipai tan alhu hle ani me ni som ni parukhi kumsang ni som ni panga me ni som ni paruk soina ani melani Arakan Army ten sipai longral thuam phur chu kak phu po ta an lo danga LIB zanga somthu somli pathum le police station somthum le panhi hne na ral thuam sem tur an lo chu sakani Rakhine a hian Arakan Army in za somriat vel an thunun towa sipai chu khopui lian tlem te a antom to chawani me ni som parukhan natogi Mandalay region a PDF 10 Chinese pipeline off take station an beya sipai an tlan chia San State a hian China a inrol na sa hlea
kokanga MNDAA in sipayan nor chuaka chu China in arem tia ma se san khopui la shu thlenga ankal khan Beijing in adang ta ni China in arm group te awawa sipai sarkar a thloble ta ka wangin mi puin China an hol he ani Kachin le sagaing helicopter ankap thla May ni somnia kya ye ten sigu tam sipai helicopter FPV drone mangin an kap thla pilot athi kya ye le PDF ten may ni som le pakwa Paundi bago region na thank koni tower ke man labokani Middle East indona in Myanmar deng UN World Food Program report may ni som pakwa sang ni som ni paruka tarlan danim Myanmar hi khowela ril ramril tramber pangana ani to achan Iran le Israel indona wangin khovel fuel man asanga Myanmar litar khat chengsang thumakai to February atang ale thumina to ani buaina inang hongte fuel man sang magu kain yorkhaina za som thum le pariatina to chowa farmer ten leile na turan nei lowani fertilizer tlak cham lo nei tu za som ngain fertilizer an mang tlema thlai thar za som pangai na tlem pha don bu man sang zel thlai thar a tlem chuan sang ni som ni le pasaria real tram anasale zual don ani WFP country director Michael Dunmore chuan external conflict wangin kan din Hmun a chechak hle farmer den huan an siam theilova harvest suna buaina anasale zualang atia WFP hian tharuk chunga dollar million somnga anmamo bela ani lo chuan mi maktadoi li point pakwa chopna turan nei don lawani in dollar million ruk an pethara ma se adai lo hle India le Myanmar ri buai KNAB in Manipur an be me ni sari khan charo kamchong district a Myanmar atanga Kuki National Army Burma ten naga khuan beya headman in an hal Amuko advisor Devan chuan hei foreign aggression chiang takani KNA Burma hi Myanmar sipayani atia Manipur Home Minister in report kandong lo ati chuadem hle Assam Rifle in me ni sari le niriat khan KNAB militant za chuang Myanmar atanga lo lut an lo danga civil mi som panga an chan chuak KNAB kader pakhat manin AK-47 an lak sakbok mase Manipur sarkar in ramri ven himna apethaloti in naga polten an pu thungani notice in sergeant in role PLA UNLF KYK lang meite polten Myanmar sipai an puya PDF an beilet Zomi Revolutionary Army po Chilean Defense Force nen an in kap fo NSCNK chuan India sarkar in KNAB hena bom siamna apeti in apu bokani sipai sarkar che dan mi sing thum an mana sang ni le zat ni an thi Human Rights Watch report sang ni som ni paruk ku batanga mi sing thum chuang man ani to mei chia sang ruk zat ni naw pang zaruk som ni le panga an tel mi sang ni zat ni chuang sipai guta an thia lungina torture na sa pong sual electric shock ei tur pek lo July sang ni som ni le paruka activist mau yut yu ang kum som ni paruk chu in sin jela en kolna adon lo wangin thibokani journalist than ki min po February amanania a phone a PDF number wangin kumnga tang turin an sem EU in May ni sang ni som ni le paruka sang sona pot selia mi za pangale pol som ni panni an rek ral thuam zor an khapa sum freeze hajin phallo ma se April ni soma sipai ho tu minong hnai chu president a an thlang tling da thawani diplomacy koleng Malaysia in abepop May ni som pakwa khan Malaysian Foreign Minister Datuk Seri Mohammed Hassan chu nibido azina Myanmar Foreign Minister Utin Mangsu amu kumnga chunga high level meeting masaberani Myanmar le Malaysia in lai chin na ti chak an soi dun bok minong lai president ani ta ka wangin Asian ramten re-engagement an ngai tu atana ma se US EU Australia ten election lemti in an lapom lo thungani May sang ni som ni le paruka Myanmar din Hmun indona Rakhine Kachin san sagai nga sipai an che thalova Arakan Army KIA PDF ten khopuyan la zel Middle East indona wangin fuel le bu manasanga sang ni som ni le pasaria anasale zualang Kene Burma in Manipur an beya India le Myanmar in kar atang na sale EU in sangsonan potseya ma se China le Russia in sipai sarkar an thop
mi maktadoi thum point paruk an tlan chia maktadoi som parukin eitur an mamo hle EU in sangni somni parukatan dollar million zare som ko an dila ma se khovel mit ma se khovel mit atang chuan tranpuina dong chi an niloti in an soi Myanmar hi the thang ram ani towa athenin fail state anti hial to ani Arakan army Rakhine tlangwa rual che dan Arakan army hi sangni pakua April ni soma Kachin Independence Army puina dinania Major General Tuan Mrat Naing inaka shuaya atir chuan sipai somni paruk chawan nia Kachin State Laiza training an nei ma se kumsom panga chungin sipai singli chuang nein Myanmar sipai nuwa alian ber anita ani Arakan army thiltum pathum way of Rakita Rakhine mi puitan self determination le Confederate status andila Arakan dream sangni somni Rakhine State pumpui thunun sangni somni palia za somriat an thunun to China project humhim kakphu po le pipeline hi kanram chunga omti in an ngaya sipai sarkara in anveng him jok antiani mei sangni somni paruka Arakan army che dan kakphu lak be pui thak mei thachung khan Arakan army che dan rap thak leya an target berchu kakphu Rakhine ti pui kam kho pui China project lian panhi omna ani mei ni som pakua kem panhi lak Mintat Town Security Outpost tlang chi pa si payomna kakphu khopui langthei Arakan army 10 FPV drone le mortar mangin an beya sipai an tlan chia khopui chunga sipai in kulna civil mi in kara sipai anoma wangin Arakan army 10 film khur takin an beya kem an lata ani heng kem pani lak rual hian sipai ral thuam tam takan mana MA1 rifle MA2 LMG 60mm mortar RPG pasari sipai ruang somthum chuang an charbok mei ni somni le paruk sangni somni panga khan sipai ho tuliam brigadier general komo aung chu Arakan army sniper in ka pluma hei hian sipai moral ati chele kakphua sipai battalion thum LIB zanga somli panni LIB ngawli thum police station somthum panni an lawma ma se Arakan army ten an hual bet vek to ani Myanmar Navy longral thuam le sipai phur chu kakphu port number 1 a thlenga Arakan army ten drone mangin an lo beya longa tanga chuk sipai tam takan ka plumani ral thuam le sipai te chu LLB 543 le police battalion somthum panni hena sem turania Arakan army ten an lo dang chatani kakphu kho puisa somku Arakan army in an thunun towa sipai chu naval base le airport a antom to chau Arakan army commander tunko chuan kakphu kan la khuna Rakhine State zalen na kan puangang atiani China Myanmar oil gas pipeline dragon bel sam oil pipeline kakphu Rakhine atanga kanming yannan kem zasari somsari pakhat China oil import zas paruk apura nikhata barrel nuai li athon theani gas pipeline sui gas field Rakhine atanga guangji kilometer zasari som kole pathum kum khata cubic meter maktadoi som pani athon theya akal na kong hi Rakhine Magu Mandalay San State le China lutin Myanmar ramsung kilometer zariat chuang akalani apoimo na Chinatown Malacca Strait kaltlang lovin Middle East oil alatheya Strait of Hormuz buai poin angong atlem dewani Myanmar tan transit fee atangin kumtin $10 billion khatam huwa sipai sarkar sumnar berani Rakhine tan pipeline wangin khwa jathum chuang an chona raman laksak ma se na asiam tlem kol phetha apilova Rakhine mi puin kanram hausang na min laksak ti in an hol le ani pipeline ven him na wanga indona Arakan army le sipai versus PDF sipai sarkar pipeline hi national security ani awangin battalion som chuang in an venga mei ni som paruka na togi Mandalay ya PDF 10 off tech station an beya sipai an tlan chia Hmun hi pipeline atanga gas lak chuana ni Arakan army din Hmun Arakan army hian pipeline ti chiat an tumlo Rakhine ram chunga omania kan hum himang antia sangni somni palia Arakan army in kakphu an hualchan khan China manganga Arakan army ho tu te kanminga akowa Arakan army in pipeline kan ti chilowang ma se sipai kan beiti in anin ti amani PDF chet na Mandalay PDF le sagain PDF 10 pipeline hi sipai sarkar sumnar ani awangin an beifo mei ni som paruk na togi beitu te po na togi PDF an nia
mase pipeline pui ber an ti chelo off-take station le valve te an be thin ani China in rolna China in sipai sarkar le Arakan army in kara in rolna salea sangni somni pali December China foreign minister Wang Yi chuan minong hlayam huwa pipeline humhimro atia China in Arakan army in hena kakphu khopui chunglu chu po le pipeline toksu ti ina ngena athlonin Arakan army tan drone night vision communication equipment aperu bok ani me sangni somni paruk boruak fuel crisis in pipeline ang hong Iran Israel indona wangin khovel fuel manasanga Myanmar in atuar bera WFP report dan chuan February atanga ale thumina tawa rakhaina za somthum le pariatina sang cho fertilizer pipeline kalna magi mandeleya farmer ten fai fertilizer anlei zolova thlai thar za som pangai na tlem don sangni somni pasaria real tram na anasale zual don bokani pipeline wangin rakhaim ni puin kolpetha an musilova fuel man to an tual bok si Arakan army chuan sipai sarkar hian kan hausakna aruwa min pele loti in propaganda an mang Arakan army in Rakhain aladonem Rakhain za somriat an thunun toa township som pasari zinga som pali an la sipai chu situ kakphu an khopuya an tom to chau kakphu an la khuna Arakan state an puang mai theani China in an hlau thone mem chu Arakan army in kakphu an lak chuan China project ahim lowang mase Arakan army in kan ti chelowang thein an tiama China in Arakan army apom mai thei sangni somni palia MNDAA in lasio an lak khan China in arem tia Arakan army po arem ti mai theani pipeline ahim donem Arakan army in athunun chuan ahim zo kang Arakan army hi professional an tia civil mi an tinangai lo mase PDF ten an bezel chuan a chetei May ni som paruk na togi be na ang khan off-take station an bele chuan China gas at satang US independent champapha kumzani som ngana share jengnan Washington khopui US president chen na hmuna nei tum UFC Freedom 250 Fun Fest nei na tura UFC flyweight champion Joshua Van tel tura an som thu UFC thu chu atangin shriat ani June ni som bathum le ni som palia nei tur UFC Freedom 250 Fun Fest US President Chen na White House tual zola UFC in khelna danglam tang nei tumania UFC in be na danglam takani don tu President Donald Trump le UFC thu nei tu ten an soi hen be na hian UFC champion Joshua Van te champion hlui te le in khel thiam milar te an tel nual thu hriat ani he function a hian concert nei ani anga UFC amilang sar te inkom na hun le abik takin Joshua Van minga lang sar big don thu hriat ani UFC Freedom 250 Fun Fest na ticket hi May ni som pare tanga zoltran ani don thu hriat ani bok Joshua Van hi May chomhalam khan ama saberatan UFC flyweight champion humnan Japan fighter Tatsuro Taira nen anin khel tumin ne na changin champion kong hren alak chunjom le thu hriat ani UFC Freedom 250 Fun Fest a hian Joshua Van baka UFC light heavyweight champion Carlos Albeck te UFC strawweight champion Mackenzie Dan tele UFC milar somni chuang te antel don thu UFC ne na tanga hriat ani hengba ka hian Malaysia Chin Refugee Committee chu kum somni pangana Jubilee manatura UFC flyweight champion Joshua Van atel don thu hriat ani bok ani Myanmar sipai ten Chin state chimlam be tuma anin po cha meklai hian CPU CPA ten ramsang sanga Chin mi te Chin State Emergency Defense Fundraising a tel theu turin Chin People's Union Chin People's Army chuan angenani May ni thuma Chin People's Union Central Committee le International Logistic Organization te chu khomin an relangin Chin State Emergency Defense Fundraising a tel theu turin ramsang sanga Chin mi ten hena ngen na lekha an pe chua kani Singapore Chin mi tele revolution unau ten hena po mi pakhata Singapore dollar za theu thoa Manipi le puram humhala tual chu revolution sipai ten en tang hova thakho turin May ni som pakhat khan CPU CPA chuan ngen na thua ti chu akani midili sa Chin revolution unau tele CPU CPA palai te May ni som khan anin mukhoma Chin State Emergency Defense Fundraising a tel theu turin May ni som pariat khan ngen na thuan ti chu akani midili sa te po mi pakhata Myanmar chiat noi thum cheu tho in
mani pi le puram hum hal nan tho turin Chin People's Union chuan angen bokani Chin chim lam de pa magu le so khuwa po Myanmar sipai asang te lu to in anin puwa cha hnuwa kan pelet township lam tin zonin nimin pialo khan operation an nei tran le thu hriat ania Myanmar sipai te chuan ral thuam kengpol te an chet latna Chin chim lam lu tuma operation nei turin mei choma atang khan Chin chim lam le Chin magu Hmun vela thona in an beina sat hle thu tual chung news atanga hriat ani Chin state chim lam tin zona Chin le magu ramri te pa Myanmar sipai in puwa cha te hi alim chon chon sang kha jathum velan nia tuna hian kan palet township pa alu tran to ni in tual chung news atanga hriat ani Chin state chim lam kan palet katu mindal le madupi khuwa Chin brotherhood member CPU CPA 10 la in an thunun hnuwa inopna an kalpui mek thu hriat ani Myanmar sipai ten April chonhulam khan falam khuan lak hnuwa Chin chimlam magu yo area atangin nor le tumin an buat sai an puwa cha meka Chin marlam chu saka in kaliwe watangin Myanmar sipai ten an puyani Chin chimlam le Chin magu ram ri de pa tual chumi puite chu Myanmar sipai ten operation an ne wangin an bungrua te la chuakin anin saseng nual thu hriat ani Chin state chimlam le magu region ramri de pa kan palet kak thu so biala Myanmar sipai te an che tama wangin tual chung mi puite in saseng lok turin an hriat tir thu tual chung ni usatanga hriat ani so khuwa thleng to Myanmar sipai te chu kan palet panan tuma tundin hmuna hian so le kan palet in kara an thlen to wangin tual chung mi puite thlona le ral thuam lian laka an him jok theinan in saseng lok turin an hriat tir thu tual chung news a tarlan ani so le kan palet in kar konga Myanmar sipai te manatan mai ni sompriat khan May thila Air Force atanga chuak Y12 thlona in drone le ral thuam chi sang sang te an thlak sak thu hriat ani chu wangin tual chung mi puite poimo lova khwaljin lo turin le Hmun himlama angai thu tual chung news chu da tar langani so khuwa thleng to Myanmar sipai te chu kan pelet lam an tin zone meka wangin kho chunga mi puite phim khur ram turin kan pelet khuwa tlongai pol te chuan mai ni som pasari khan hriat tirna an ti chuakani Chin state chimlama township zongsong hi Chin ni pui sipai tangrual pol ten an thunun meka hetia Chin state chimlam tin zona Myanmar sipai ten operation an nei na chan chu magu Chin le rakhain te chunga Myanmar sipai ten be andu wangani ti in an soyani Indo Myanmar ramri tamu district a thali chungin Myanmar sipai ten mi som tilum to in mi som pariat an man to thu Kukyu Men Human Rights Organization chuan me ni som pariat khan an thu chua an tar langani kumin sang ni som ni paruk July January atanga April tha thali chung khan Myanmar sipai ten ral thuam len le thlona manga an beina wangle puso ti pol ten an ti thuma wangin mi pa panga le meichia pali mingsia lo pakhat an vain mi somin nunna an chan tho thu an soyani hengba ka hian thlona le ral thuam wanga hliam tor wangle chanom lo wang hai sakna wanga hliam tor mi pasari anoma puso ti ten an soi saka wangle sipai tang lui tura an man mi som priat anom to thu an report na an tar lang ani tundin hmuna hian tamu district tual chunga inka buaina omlo ma se ral thuam kengpol ten mishing dingna chan vodan bo chiat na le in soi sakna apun lun chho zela tamu kho chunga hian tu ti sia lo ral thuam kengpol then khat te hian zana mai hupin ina mi suam le soi sak apun lun chho zel thu hriat ani tual chumi puite hi in ka buaina in angonga wangin khosak phungte thilman san wangte eibar chatlak wangte bungra nei mumal lo le na tho tur mumal aum to lo ba ka meiche le naw pangten hrisel na lama inen ko thatak an nei lo wanga har sannan to thu KWHRO chuan a soi indona in hun aw reu dewa wangin damdoi manga inen kolna te damdoi chatlak wangte le ral tlan ke ma damdoi a thlen theilo wangte hian ral tlan ke ma naw pangten vunlama nanna thakle ringwam te anin kai chon zel thu an report na an tar lang ani kumin sang ni somni paruk January atanga April theng thali chung khan in ka boina omlovin borua ka dai dewa ral tlan pungshan lo ma sen hatho turawanga sumlak luna omumal lo wangin a theangangin bu le thlai chin ba ka mei holte an ro thin thu hriat ani Kukyu Men Human Rights Organization te hian Indo Myanmar ramri dep tamu district in beina wanga tual chumi puiten har satnan to chin
mihring dina chanvo pal chut na le abik takin hmeichhia ten har san nan to thin te chu kumsang ni som ni palia tang khan thali dana report an siam thina tun tuma mai nen voice report an the chhuat to thu hriat ani bok ani